kencengan guys. Dan kenceng-kenceng antar budak. Halo semuanya. Udah lama nih nggak main ini. Gue udah sampai sini nggak sih? Gue lupa lagi, Cok. Alright, gue disuruh ngapain? Nih enaknya di sini tuh bisa begini lagi at the monolith. Alvarez the party found Lufina who has her gardener. Ntar dulu guys, gue lupa anjing. Udah lama nih. Salah, berarti kita ke sini. Ini apa sih? Ngalingin aja dah. Kocak. Terus kita ke mana? Gue lupa, Cok. Gardener. Gardener tuh laki-laki ini gak sih? Yang Gemini Brothers ya? Gemini apa? Tepatnya si Rafael, coy. Full kan ya darahnya? Nggak full guys, heal dulu lah. Misalnya gue lupa sep-sepan gue di mana ya? Yang ini apa yang itu ya? Gardener guys. Ntar, Gardener tuh berarti di sini kan? Lake of Soleil. Ini kali ya? Gak tahu gue. Whatever lah ya. Mau buy one? Boleh lah, gue udah lama gak bertarung nih. Wih, ada cacing bro. They are persistent. Gue lupa brandingin doi lagi bro. Overkill nih bos. About this. Aduh, Rexred lagi. Pukul lah ya. You leave me no choice. Mati, gonna die bro. Gonna die. Iya, ada yang bisa gue bikin gak ya? Ntar nih, bukan gak cinta ya kan? Mantis Blade. Gak ada bisa make. Ini gue udah tahu nih cara dapetin ini. Gendroid. Ragnaret. Rock Beast Cell. Dari mana tuh guys? Serbatu kali ya? Gue belum punya guys. Punya gak sih gue?
Text rate gua ada sih. Ini ada satu. Grand rate ada ya satu gua. Tapi belum gua pasang ya. Oh, gua pasang dulu, guys. Ini ntar aja deh, nggak usah deh. Mana grand rate gua? Let's go dah. Sini gak sih? Ini ya gak sih, guys? Sini, guys. Oh iya benar. Ini nge-lab kan gua. Enggak nge-lab anjing. Iya, oke. Terus gimana nih? Lufina to my laboratory. Aduh, kita balik lagi dong. Oke, grinding dulu ya. Udah lama gua nggak grinding di sini, coy. At least jangan Furbanana banget lah, bos. Battle Boots. Soul Bangle. Udah 5.000 BTW. Boleh. Sini lo ribut. Easy banget, bos. Chalk one up for the good guys. Easy, bos. Aduh, cuma bisa bantai yang ini lagi. Wih, no coy. Gila, nggak ada rasanya, bos. Hati-hati nih, bos. Kill, bos. Chalk one up for the good guys. Oke. Ini gue rada bingung nih kalau kayak gini, guys. Gue udah bikin ya.
Tiger skin. Steel sword. Ini cara bikin ini gimana ya? Elemen wheel doang nih anjing. Ah, udah di equip deh. Untuk banana bikin satu deh. Let's go. Green lapis. Ini dari elemen wheel itu dari mana ya guys? Oh ya belum gua equip. Ini masih 27 level cok. Let's go deh. All right. a Saya ingat battle. gue di sini bisa ini ya. Wih, nol cok. Ada yang panen gitu guys. We have vanquished the enemy. Sini, maju. Bantai hela, bos. Aduh, nggak bisa dibantai lagi. Nol, bos. Nggak ada rasanya, bos. Kayaknya dapet gak sih si ini nih? Aduh, apa jangan dia cabut juga ntar. Dapat senjata permanen. Ini hit grass. Sini maju. Kumpulin FB ya. Ini gue terusin aja ya. Ya, gue terus aja guys, bener. Sorry bos. Perkill bos. Piece of cake. Seingat gue di sini ada lagi deh. Shiitake. Udah kali bos. Udah ya, nggak ada lagi ya. Ada sesuatu nggak di sini? Sini ada kadal nih kalau nggak salah nih. Rock lizard ya. Kan benar. Si hafal gua. Kita ke ini kan kalau nggak salah.
Oh, kalau pakai senjata tuh nggak ngurangin RP, guys. Senjata yang nggak ini ya, yang nggak permanen. Oh, berarti kita kesini kan? Kemarin kan dihalangin tuh. Oke, berarti kita lurus aja. BTW ini hijau-hijau nggak usah diambil nih, bray. Sini dulu dah. Ada peti yang tidak bisa diambil, guys. Get out of the way! Boleh, man. Udah kuat. Oh, musuhnya udah kuat ya, guys. Victory is ours. Victory is ours. Ya, miss lagi. Piece of cake! Naik lagi anjing. Battle boots buat apa anjing? Udah gue pakai. Tumben gak nge-lag ya, guys. You can't stop me. Wah, kita harus bantai dia sih. Victory is ours. Now that's what Gonna I'm die. talking about. Wet lapis. Ini elemen will itu loh, ngambilnya dari mana ya? Dia nyerang duluan lagi. Langsung habis ya? Sakit sih. Mulai nge-lag. Bentar, lu kok di belakang sih, Cok? Gak ada. Lu harus di depan lah. Lu harus di depan, ngerti gak lu? Kurung gua si... Siapa nih? Ignus ya? Pantes serangannya gak sakit. Gonna die. Always favors the righteous. Rockbone. Rockbone tuh buat apa, guys? Party, Cok. Pantes gak sakit. Itu di depan lah. Nah, gini, bro. Boleh dah kita restore dulu dikit. Nah, nafak deh. Ini bener-bener banget sih. Pakai nggak ya? Pakailah ya.
Cekit dulu seperti biasa. Wah, itu kemana ya? Oh, I see. Lah, jatuh, Cok. Wah, anjing dikejar, Cok. Weh. Ada peti, guys. Ya, musuh lagi. What's this? Kurs lah ya kasih. I'll show you what Lah, kenapa di depan dia? angelic beam. Gak mati loh. Sial. Yeah. Ini gak bisa sih, guys. Kudu di render ini. This is what I trained for. Air renders. Now that's what I'm talking about. Wicked A. Tidak, aku dikejar. Tidak. Bentar deh. Oh, jatuhnya di situ gua. Oh, nggak boleh nginjek itu. Kabur. Nggak boleh injek lantai yang retak, coy. Iya gak sih? Iyalah. Lap off doang anjing. Ini dulu deh, biar bisa nge-heal. Let's go. Can't we just get along? Let's go, everybody. Wah, macannya beda nih. Lend me your strength. Please. Aduh, rusak lagi. Allow me. Yeah. Wah, sakit, Cok. Wih, sakit. This is what I trained for. Air renders. Ah, mati loh. Waduh, masih ada Rex Red, Cok. Let's go. Grantain. Gimana senjata gue ya? Now that's what I'm talking about. This power. Ah, gitu dong, naik level. Interesting. Stardust. Sekali naikin.
ini tempat set anjing. Lo kok gua kasih ini guys? Oh shit, apakah ini menjijikan? Save dulu kali. Lama anjing save ya. Aduh, ada senjata nggak ini ya? Si Bentar guys. Dia ada senjata nggak ya? Kan Rex rate-nya habis nih. Wah, ini ada nih Rex rate lagi. Lah tadi perasaan gue bikin ya guys. Maleus. Oh, grenade. Aku bisa bikin lagi nih guys. Ntar dulu. Oh, gak ada EP-nya, Cok. Mana Leo gua? Ada peti. Golden is worsening, but that should slow it down. Oke, kenapa nih? Itu normal. Divine Book Necrozaur. Without that Ranafat. Raknafa kan senjata ya? Senjata dari siapa ini? Kenapa itu? Wah, jadi monster. Si Luffy nanti. Turning blue. Ntar ada orang.
Let's go. Let's go nggak sih? Lu pengen kepencing lagi. Palvina. Press. Aman kan nih guys, masih nge-live. Tuh nggak nge-live anjing. Berarti kita ke voice Library of Palvina with Elda. Oke, kita balik lagi ke tempat Elvina berarti. Alchemy Crystal. Luffy. Apa nih? Oh. Ada sesuatu di sini. Dapat elemen will. Ini apa lagi, guys? Kayak gitu gimana ya cari ini ya? Kocak ngakak. Ini nggak ada tembusan apa ya? Ada kan nih gua itemnya ya? Oh iya nggak sih guys? Gue salah lagi. Bukan guys, itu mah apaan anjing? Force Stone. Ada yang bisa gue bikin dulu nggak? Traveler Shoes, Wind Shoes. Wow, it's magic. Ya gua anjing. Ada yang bisa gue bikin nggak ya? Ini Draconic Turban. Dragon Blood dapat dari mana ya? Tiger Skin, gue udah banyak. Sama Crossbone. Crossbone dari mana guys? Sini ada nggak ya? Ini gue nyari Premium Seal. Mantis Wingnya susah banget ya. Satu lagi aja padahal. Oh iya ingat, kita tuh nggak boleh jatuh di sini ya. Kasih paham kali. Bantai dia dulu deh. Tinggal satu nih, rusak. Victory is ours. Victory is ours. Masih aja keracunan ya. Oke, red dulu deh. Stunning step. Victory is ours. Sakit juga guys. Boleh sih. Teng 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 teng.
Bentar, kalau Tiger. Aduh, mantis ya. Kita butuh mantis, guys. Mau Broken Idol anjing Leoret. Tidak, aku dikejar. Masih bisa ngambil kadal gak ya? Ntar ini jembatan roboh, Cok. Bisa. Oh, coba. Teori bolak-balik, guys. Siapa tahu bisa ngeluting. Ya nggak bisa, harus ada eventnya, event tertentu gitu baru bisa. Sorry numpang lewat. Si Take, guys. Please jangan kejar aku. Tidak, aku dikejar. Apa rasanya, bos? Perkill, bos. Hati-hati, bos. Yang ini aja deh, kita bantai. Victory is ours. Easy banget sekarang ya, That's what I'm talking about. si Naruto ini. Tidak, aku tidak mau. Musuhnya lemah-lemah di sini. Berarti kita ke sini dong. Red Temple Valvina. Bu, jualan gak sih, Bu? Jualan kali, Bu. Kalau kesini kemana ya? Waktu itu gue planning di sini. Oh, ini world map deh. Jadi kita nggak bisa beli senjata ya, bisa bikin air. Ih, ada apa tuh? Kan diffuse ya? Miracle Orb. Gak gua ambil dari kemarin. Oh, misi kita gitu ya? Wait, Evasion Gardener. Lucu banget ya, badan keker tapi megangnya tongkat. Penyihir aja. Levan.
Duh, gue lupa lagi. Gue pernah denger tapi Eleven yang mana ya? Oh, iya, ini story keduanya. Kan yang pertama storynya si siapa sih ini namanya, gue lupa, Cecilia. Si Satria itu. Aduh. Oh, yang ini gak sih yang tadi jalannya ditutup? Gila berubah. Iyalah, dekat-dekat dengan Gemini. Bahaya kena patil Gemini dia. Gua nggak tahu ya ini suaranya kedengaran atau enggak, soalnya ini pakai Dolby, guys. Kalau nggak support Dolby ya nggak bisa ngedenger kenceng gitu. Kali banyak bahasa gitu-gitu. Pengaturan dari HP sih, gue setelah update ada Dolby-nya, anjir kocak. Bener kan kita balik lagi ke tempatnya si siapa sih namanya tuh? Tadi ada yang ditutup tuh. Apa yang di sini ya? Tadi dulu gue lupa. Oh alah, Holy Water di sini, Cok. Bisa di harvest. Musiknya asik juga di sini. Mana tadi yang butuh Holy Water? Ini veteran mental nih anjir. Elegan Wing dari mana ya? But Serpent tuh ular, guys. Aduh, Rockbone. Devastator. Pointy Horn. Keset dulu dah. Biar nggak bahaya tah. Let's go. Ini nih kalau nggak salah nih. Sini, Cok. Kok nggak bisa, guys? Salah kah? Kan di sini.
Salah guys berarti. Ngambil ini bisa nggak? Ngambil ini doang kerjaan gua anjing. Nggak bisa juga. Ada yang rusak gak sih? Nih Rex Rate rusak. Bisa nggak ya dibenerin gitu, gimana ya? Harus bikin lagi nih mah guys. Leoret gua. Kita bikin leoret aja kali ya. Salah berarti perpustakaan yang ada di Palvina Temple. Oh shit. Di depan dia jadi Palvina. Hey, that hurt! Gak ada rasanya bro. Allow me. Victory is ours. Hey, that hurt! What's this? Pedang batu gua tuh. No problem. Aduh ini mah udah kebanyakan ya cok. Udah kebanyakan gua. Please anjing jangan liat gua. Salah gua berarti. Oh ini The Silent Library. Lovely Place. Anjir dia tuh baca juga. Enggak disuruh baca kan? Ntar gue curiga guys. Sini deh lu maju. All right, let's do this. Wih, gak sakit tuh. Please allow me. Victory is ours. What's this? Victory is ours. Aduh, agility turun ya. Victory is ours. Let's go. What's
This power! Ini ada apa guys? Maksudnya kenapa itu bisa naik guys? Terus kalau naik ada apa? Nggak bisa ke kiri ya? Udah gitu aja. What the hell? Mau grinding gak sih? Grinding lah ya. Yuk. Coba lagi guys. Wah sakit cok. Pantai dia. Cakar dia kakak. All right, we're on a roll. Wih banyak banget tuh monster gue liat-liat. Weh, aku dikejar. Gak bisa naik ya. I'll have solution. Ah, tuh ada di situ tuh. Wah, itu bos sih kelihatan batu. Sebentar, di sini ada tempat save, guys. Apa sih? Sini lu maju. Mati sih. Oke, ini gak skill burst. Gue deh. This is what I trained for. Air render. Hey, that hurt. Alhamdulillah. All right, we're on a roll. Kurz. Kurzbon. I know that. Dapat dari sini nih. Mana yang katanya Kurzbon, guys?
Oh ini ya. Forscom. Oh ini dia nih Kurzbon. Aku udah punya kok. Oh ini nih Kurzbon. Satu lagi guys. Naikin siapa ya? Wah banyak nih guys. This is no time to get careless. Aduh cuma 2 lagi ya. Setiga kok. This is what I trained for. Air render. Flame wall. Wow sakit. Mati juga. No problem. Energi miss. Save dulu. Berarti gua ke Duh. Set kan gua turun. Oh, tadi dulu kita kesini dulu kali ya. Ngambil perkotakan dulu. Oh bentar, kita ngambil perkotakan yang di sebelah sini dulu guys. Tapi ditutup guys. Sini dulu deh. Ada pintu gitu bro. I know that. Ya, musuh dong. This is no time to get careless. Di letren gua. Left Brenda tuh, ambil.
300 ya. Lu heal sih, gua rasa lu heal sih. Excellent. Salah, bro. Mati juga. No problem. Baru udah restore. Bisa naikin lagi nih. Ini lu bantai. Wow, bahaya deh. Can't stop me. Aduh, jangan turu ya, please. Aduh, turu lagi dia. Wah, bahaya udah. Turu. We're on a roll. Ntar dulu deh. Nggak bisa, guys. Berarti harus lewat sini. Waduh, di atas lagi. Sini maju. Santai dulu lah. Scratch. Bantu-bantu ya lu lah. Piece of cake. Kamu membantu-bantu saja ya, Devil Grace. Arnon Jem. Weh, monster tuh gue liat. Serem sekali, takut aku. Lu mau lihat gak? Wow, takut. Si anjing bisa kesini, cok. Hah? Ada sesuatu, guys. Bikin gue muter-muter aja ya. Anjir, monster, cok. Wah, A worthy foe. wah, salah nih gue nih kayaknya nih.
Maka kita harus pakai burst. Aduh, nggak usah kali ya guys. Buat break. Mati kok. No problem. Uh. Oh, gue tuh harus nyari itu ya. Salah guys berarti. Ada yang kelewat nih. Nah, itu dia. Ntar save dulu. Let's go. Wih, naga cok, keren juga. Impressive. Impressive. Let's go. Gak sakit ternyata guys. Ini gue bantain aja dah buat break. Sakit. Buat break lagi mau. Piece of cake. Gitu doang. Piece of cake kata dia. Dragon meat lagi dapetnya. Nah, satu lagi gua rasa master yang itu sih guys. Ntar ya, coba kita naik dulu. Oh enggak ternyata. Let's go. Wih, sini What's this? yang pernah kita lawan di pertama-tama. Wah, nggak bisa sih bro. Oh, lu kelemahannya ini ya, burst dulu. Mati nggak ya? I'll show you what I can do. Angelic beams. Oh, bener. Piece of cake. Buka tuh guys. Ntar, kudu di save dulu gak sih? Gue kencing dulu kali ya, kebelet anjing.
Bentar. What the fuck is going on? Nggak jelas banget. Bentar guys. Yuk, let's fucking go lah. Sini dulu kali ya, guys. Sini lu ribut lah. So annoying. Kok dia duluan yang nyerang ya? Here I come. Feel the power. Lagi dong. Lagi kali, bos. Ya, miss ay. Nggak jelas banget. Now that's what I'm talking about. Lawan sekalian ngumpulin ini ya. FB. Ini kita naikin siapa nih, guys? Dialah. Nah, di sini ada apa? Oke. Kita ambil dulu. All right, let's do this. Bisa diserang lagi. Mati anjing. Sedih banget. Piece of cake.
Piece of cake. Ini apa guys? Itu apa ya kayak gitu-gitu ya? Dulu deh, gua ambil dulu deh. Gak ada apa-apa kan ya? Kita ambil dulu nih. Wow, sepertinya ada monster. $30 doang. Resep anjir. Bentar nih, ada yang baru nih, gue liat-liat nih pasti. Oke guys, kita bikin kali ya. Tapi siapa yang mau make guys? Gak ada. Kerenan ini ya senjatanya ya. Kita bikin lewat aja lah. Ntar equip dulu guys. Mana yang 00? Wah, 2 lagi yang habis. Kalau strength orb dari mana ya guys? Tuh ada yang baru. Baru semua sih. Surgery orb. Apa bedanya ini atas sama bawahnya? Healing herb doang ya? Wah, ada lagi hermit anjing. Elegant wing anjing dari mana ya? Kan ini gue udah punya deh. Wah, meteor boots nih. Wah, gila ya. Parah, ada yang baru nih. Battle Blazer. Kayak gue udah punya deh. Kayak Pinnacle. Duh, ntar gue cari deh guys ya. Kayak gue bingung deh. Mau pakai yang mana? Jadi kita harus melawan monster itu guys.
Seperti biasa kita save dulu. Bersihkan ya. Ya oke, bersih, tinggalan monster itu. Kita save dulu. Baru habis itu kita let's go. Aduh, ada yang ngegerinda mulu dah anjing. I'll give it all I've got. Nggak bisa nih guys. Nggak bisa guys. Ih, kenapa itu ya? Apa coba? Coba kita kasih lah Angelic Beam, kasih ke dia. I'll show you what I can do. Angelic beam. Wah, nggak berasa, Cok. Weh, sakit, Cok. Semuanya aja kasih ke gua. Rotten. Wah, bahaya nih. Wah, lu harus heal sih. Stun lah. Nah, rasakan ini. Waduh, di decrease, Cok. Six turn. Thanks. Gak ada rasanya ya. Gua mau pakai God Break dulu, guys. Aduh, nggak ada rasanya emang. Ih, mati kok tapi anjir. Cupu banget ya. Sialan, gua kira kuat. Ntar balik dulu. Sialan, gua kira kuat, Cok. Betulnya lemah doi, bos. Nah, mumpung ada save-savean, save dulu. Ya bikin Leoret aja lah yang banyak anjing. Nah, let's go. Masih bisa. Oh, nggak bisa guys. Di remove doors spell ya.
tempat kita dipentalin ya. Aegis Bengal. Wah, ada buku tuh. Oke, di sini deh, guys. Firing. Yang nambahin itu tadi apa, guys? Spirit Ring. Udah banyak kok dia. Double. Ntar kayak gue butuh deh itu. Haha, korban. Aegis. Wah, boleh nih, guys. Nggak bisa dipakai. Yang bisa pakai dia doang, anjir. Bener ya? Apa sih, guys, tadi namanya? Lah, tadi apa, guys? Gue lupa namanya. Mercurio Game. Mercurio Game ya? Bisa kan buat semuanya? Bentar. Kenapa nggak dilihat dari sini aja? Oh, bisa semua kok. Daripada lu nggak guna-guna amat ya kan? Nih, mana nih? Udahlah, cukup. Yang Purity lah. Oh, tadi berapa sih dia? Tadi dapat yang mana sih, guys? Gue lupa. Kok nggak ada? Jangan-jangan bisanya cuma dipakai 2 orang ini. Speed, lu gak usah pakai speed anjir. Siapa yang ngajarin? Soul Bengal, cok. Uh, 156. Aegis ya, guys. Tadi Aegis, guys. Aegis. Yang bisa dipakai 2 orang. Udah, ini paling oke sih.
Lufina nih. Gak bisa cabut aja. Ada sesuatu tadi. Battle gak sih? Battle dulu lah. Nyobain bro. Sini loh. Red saja lah. Mau gonna die dia. Victory is ours. Victory is ours. I feel stronger. Gitu dong, naik level bro. Dikit lagi loh guys naik. Levelnya si Ignis naikin dulu kali ya. Boleh nih. Shall we begin? Greyblade kali. Nah. Wih, gak mati, cok. Gak mati. Now that's what I'm talking about. This power. Naik kan. How interesting. Interesting katanya. Oke ya, sep. Let's go back to school. Ntar berarti ke. Oke benar. Tidak, aku dikejar. Sini lo maju. All right, let's do this. Ya turu semua nih. Ya turu semua nih. Gitu dong bangun. Ini digendong guys. Gitu dong bangun. Itu emang tukang tidur. Bangun Nus. What the fuck Nus? Now that's what I'm talking about. Sini lu maju. Banyak nih guys. All right, a battle.
Kuat juga doi. Gonna die, Now bro. that's what I'm talking about. Rockbone banyak nih, guys. Grinding Rockbone di sini seru juga kayaknya. They are Ini persistent. kita bantai dulu nih. Pakai layar render. Try this on for size. Air render. Now that's what I'm talking about. Curse Bond. Kayak bikin malah fix seru, guys. Bisa di upgrade niche. Let's go. Satu lagi kali. Sini maju. Anda pasti gonna die. Lend me your strength. You leave me no choice. You leave me no choice. Yeah. Yeah. Let's go. Salah deh, guys. Kita balik aja. Ada nggak sih tempat yang langsung gitu? Sini kan kita. Masuknya ribet, coy. Salah. Wah, ini sih boleh sih kalau dilawan. All right, let's do this. Lend me your strength. You leave me no choice. Yes. Tebel juga dia, guys. Nggak mati ya. Yeah. Oh, Rockbone. Boleh bikin Maleus.
Bisa dibuka loh. Ingat ya, di sini kita nggak boleh jatuh. Bisa kok lewat sini ya? Wah, nggak bisa deh. Lah, oh gue kira ngebak anjir, bisa gerak. Ini kayak cyborg ya, kayak alien. Diapain nih? Wah, capek dia. Ngomong pantat tuh dia. Mau ngomong pantat. Si Luffy ya. Ih, belum bangun. Nah, nggak jadi Gemini dong. Gemini kan berdua. Bangun nih. Gokil. Melek juga doi. Gila, pemimpi ya gitu. Nah gitu dong, Luffy ngikut. Merah mukanya. Lonelier. Sangat akan menjadi sedikit sepi kan. I must confess. Yeah, it's too bad. Ikut sih kata gua. Enggak lah. Chill about for spec that controlling Luffy. Take care, Rafael. Yeah. Very well. Good luck to you. Cie, seneng tuh dia. Temenin. Cie elah. Gila, dia khawatir. Dia takut kalau si Raffi nggak mau ngikut lagi, Cok.
Anjay, I'm gonna stand with you to the very end. So you better get used to me. Wih, ikut dia Shakira. Let's go lah, udah gak usah basa-basi lah. Gua harus grindingin si ini sih. Grindingin si Ignis nih, abis itu baru kita ganti ya. Ada yang datang. Gold first right. Be safe, oke. Ya gitu dong. Let's go. Wih, mulai tertarik lagi gue sama game ini nih. Save dulu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya streaming kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.